Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebeden kaule amu je agi. Kaum muslimin ben muslimat. Malar muge beden kaule Sadeje masuk soarge tanpa hisap. Amin ya robbal alamin. Video samangken ajelasa gina carana usaha jual pentol. Enggi pentol. Pentol nikah bungkol rata. karana manabi seta bungkol rata panika pentil. Til. Pentol panika biasana jual neng kampong-kampong. Tape sangat sae manabi ajunan nyobak ajuel neng kotang-kotang. Goblok! Maaf. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Kota-kota, du dek remah maksala ngocak meloloh YouTube begebik TV rea. Kadang toh? Benar. Anda sakit kepala, Oskadon obatnya. Kota-kota sebeden neng Luar pulau. Cocok onggu. napa pole Musim namberek. Musim hujan kepanasan. Kipasan dulu. Sae manabi sampeyan sadeje seandik niat kaanggui merantau ben nyarea pese kalowar tadi gen nemo amarge kebutuhan ekonomi. Tape bingung Jack mangkatah kaemah. maka duli mangkat ka Jayapura Papua. Ajuel pentol. Lanjut. Enggi ngireng lanjut. Abeh mayuh lanjut. Abeh mayuh. Mayu. Aki-aki iya juga. Mayu. Duh. Makremi Google rea. Langsung berangkat dek kota Sebut gig buruh. karena mitorot informasi. Neng Jayapura panika gig jarang tengi. Oreng lowar kaanggui ajuel pentil. maaf. Pentol. Ben pole mata uang neng kak disah rajeh. Seemaksot rajeh beni engak paneka. Ben beni engak dirham. Seemaksot rajeh panika harga jual. Ingat harga jual. Harga Jual barang neng kak disah larang. Contoh. manabi Neng kampong pese 500 rupiah nikah bisa oleh pentol abek nyaman ben abek rajeh. maka bida kala ben ekak disah. Pentol neng kak disah bahkan bakal tor kadeng tak pateh nyaman bahkan tak nyaman sakale mitorot kancana kauleh. Tape ergei larang. Karena Ekonomi neng kak disah ampon tenggi. Ben jarang orang kak disah. Ajuel makanan karena rata-rata orang kak disah alako tambang mas. berburu, migek, Manuk. di samping Atani. Ben pole. Banyak penduduk asli ekak disah sealako-alako proyek ben. Mesin-mesin. Karena ampon banyak pembangunan raje kaanggui Ngelola hasil bumi Papua. Dedi orang kak disah rasana korang tertarik jual makanan. Terbukti neng kak disah seajuel makanan rata-rata orang luar akadi orang Jawa ben Madura. Ben orang semerantau dek kak disah jarang seandik rencana kaanggui mangkat ka Jayapura komatero ajuele pentol. Lanjut. Oenggi. Perlu digaris bawahi. Seemaksot kaule panika neng kawasan kota alias tepak neng Jayapurana. Lanjut. manabi Ajunan sedeje ampon bulat. bulat mangkatah dekak disah namun modal nikat. Maksud nekat panika tak pengalaman merantau tak oning Jayapura. Pengalaman ngarek padi ben. Den pereng. Maka siap agi modal ben ongkosah. Sampeyan bisa nerbang 2 jam atau naik kapal tasek dersor BJ kalaben ongkos belung atos ebu tape saminggu neng tas kapal. Sampona depa ka pelabuhan atau bandara kak disah maka sampeyan langsung ikut len atau mikrolet dalam kurung angkutan umum tutup kurung. Jek kalau pae totop koronga takok manun buruh. Duh. Manuk sekama jiah. Pola manuk seebebe. Duh lala. Nemu bei channel begebik TV rea. Lanjut pole. Naik Angkutan turun neng Jayapura kota. Pas ngabes kaberek ka temur. Jek kalau pae ngakan takok lompo.
Polan la saminggu tak kapasoan rek gu tak kapasoan rengik sakaleh. Mun lompo engkok tak bisa nolongi. Polan engkok sateya prapaan bede et tasa buceleh bini. Yak prapaan lon kelon. Setong sarong eka duei. Hahaha. Lanjut. Nyare warung lalapan atau nasi padang atau nasi pecel Polan biasana seajuel jia orang pendatang. Atau sampeyan atanya tempat cukur rambut. Kaanggui ngobrol. Beni kaanggui nyokor bulu. Duh mun acaca bulu pas engak kabuluna anu. We. Lanjut. Polana tokang cukur rambut biasana orang Madura. Pas atanya tempat kos-kosan. Atau kontraan semude. Ye nyareh selarang padeh. Tergantung kemampuan. Ye. Pas kenalan panyaman. Palebay. Ben acareta sesaongguna. Latar belakang mangkat ka Papua modal nekat. Mun parloh ngik marengik palebien. Ben pengemis. Lanjut. Mun pesenah tak cokop maka sempean bisa nyare kalakoan kuli bangunan. Serabutan. Angkat barang. Ye pokok onde krema sebisa odik neng di sana oreng. Jack sampek mate akal. Mun parloh nyare sampah tarapah. Sepenteng odik geluh. Pa mulaen dari nol. Sami sareng kaule sadejeh. Lahir ka dunya panika beni langsung bisa acak kencak. Kecuali bayi panika. Aku bang jago. Sorry bang jago. Abang jago. Lanjut. Enggi lanjut. Mana bingi BPC cokop enggi. Enggi langsung amulae usaha. Tape Manabi tak cokop maka nyeret tambien. Manabi pon berjalan hari demi hari bulan demi bulan. Namun tamanabi nyare bulan. Polan bulan bede Planet. Oke. Lanjut alako patekun. Sabar. bersungguh-sungguh. Pola pas parengi oleh bikuste Allah. Asolat wajib ben sunnah pa istiqomah. Berdoa tiap waktu. Jangan lalai ibadah karena dunia hanya sementara. Siapa tahu kaule sadeje sukses. Bisa naik haji plus sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Naik Haji plus. nikah sae. Sengak manabi sukses jekru kaburuh meleh mobil. Karena deler mobil mukak meloloh. Sementara naik haji panika kewajiban. Bagi yang mampu. Lain-lain. Manabi sampeyan depaka Jayapura mangki kalakoan selebi sae. Enggi sae palanjut. Karena kalakoan Ajuel pentol kak dinto sifatnya beni kodu harus. Seleb bi oning ka situasi mangken enggi sampeyan dibik. Sepenting edelem odik nikah. Ibadah. berdoa. Berdoa terus esa beluna usaha. Sabar di setiap menjalani hidup. Jack gempang putus asa. Tidak menyalahgunakan harta dikala sukses. Dan tidak lupa daratan alias talopah ka kampung halaman. Lanjut. Enggi lanjut. Sabeluna usaha napa bei. Enggi belajar. Umpama tolos ajuel pentol. Enggi. Belajar carana AGB pentol senyaman. Sopan melayani customer ben murah senyum maske senyumna sampeyan nikah lebi paeka tembang bue behoni. Sesuai lingkungan masing-masing. Manabi sampeyan takoan merantau. Enggi sae ajuel neng kampung-kampung halaman masing-masing. Atau neng luar kota sesemak kalaben kompokna sampeyan. Karena merantau panika benyak rasikunah. Salaen odik katibik neng di sana orang torkadeng bede hal-hal lowar seaganggu kasaean kaule sadejeh. Saengga abek takoat nahan amarah. Fasobrun Jamiil. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Oenggi tretan. Aponapa gulengan juragi ka Papua kota. Sopa JAGJG kasalamatan bik tibik ebeng. Karena neng Papua pedalaman nikah rawan konflik. Diantisipasi. Nah manabi neng Jayapurana panika lebi aman ben nyaman. Salaen posisi strategis neng jantung kota seampon modern ben maju. Sampeyan juga semak ben kawasan pemerintahan di bidang keamanan negara khusus epon markas Tentara Nasional Indonesia. Enggi ampon sapanikah.
Odik Jack Panangkung. Mun tangkung panika caepon rengkona pade ben anggei. Ngap berta tenggi ngorok ta dalem. Hahaha. Ngak ngingai cak ocak kona roah tretan. Ken bahasa daerah cak ocak tantuk tolesan okarah. Hana caraka data sawala. Langna pole. Hana caraka data sawala. Maga batanga pada jayana. Ila akhirihi. Mun salah kauleh tegur. Polan kauleh latoah. Akal lakoh lang elangen. Ben la benyak kalau pae kapala jeren sekolah SD. Lanjut dereng tangkung. Mun reng Tangkung. Otaona cuma mamasok anu kadelem. kadelem. Anu. Hahaha. Yahut. Lalala. Laonggu. Mak Nyitak subscribe kadook.